Recording. Okay, sir. Don't dance in the air. भण्डाराबाट 3-4 किलोमिटर अगाडि आएर एउटा ठाउँमा के अरे यो हाम्रो गन्ने का जुस गुहुँको जुस खाएर अनि अहिले गर्दैछौँ। अब हाम्रो डेस्टिनेसन लगभग एप्रोक्सिमेटली 25-26 किलोमिटर जति होला। अब त्यति चाहिँ हामीले 10 बजेसम्म कभर गरिसक्नुपर्छ। 10 बजे होइन अलिकति बढी लाग्ला। अब हामी 20 मिनट जति त्यहीँ बस्यौँ होला। अब 1 घन्टा 10:30सम्म पुग्छौँ होला। अनि त्यहाँ गएर रन्जिता दङ्गाललाई भेट्नु छ। 9:55 भएको छ। अब हामी टाढीबाट लगभग 2 किलोमिटर टाढासम्म चाहिँ